ker je pred nami že skoraj poletje, smo se odločili, da sam za vas posnamemo še en video, da vidimo, kaj vse smo dosegali v preteklem šolskem letu. Pa začnimo! Here's your story, let's begin. The water's fine, come on, dive in. The future's here, it's right before your eyes. Step by step, you're on your way. Welcome to a brighter day. Najprej smo obiskali Evropski parlament v Strasburgu. You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than... V tem smo se udeležili tudi zelo velik razprav, kjer smo poznavali nova načela delovanja Evropske unije. Torej, prvi problem je, da mladi niso nekako zainteresirani za delo, saj se njihov pol ta zaslužek, da zaslužijo, šteje kakor družinski dobiček in zaradi tega pol izgubijo nekak štipendijo ali pa se jim zmanjša in pol ne vidijo koristi v tem, da pač imajo študentsko delo. In seveda organizirani tudi kviz Doživi Evropo spraševamo. Larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy. Parlament! Podnebje! In seveda smo se tudi udeležili zaključne prireditve. Se vidimo naslednje leto. Ciao! Oh ja, podjetna ponosna. Oh ja, podjetna ponosna.